normal kenyam we kana diala kontilin ka roine gwasme enda mandun ni chankosnyak ana biya kamal ka Nuer online TV channel gorjen wo de na mede je nyaka yekel ko gor kono de lerde ken chomala shub gwenetin gor kon ken wo de ga chupten naga jen wo jende ri channel de nyaka na ta ko kien no bana roach ketin bejin kontin je kan kere doran kenyam barwacha ka kwi ngwana nuare gwasa mane dara gwas ka kwi lat gore jeno de tip de jetup ba kulo waka ler kono gore de lat mi jin nyal ke wut ke ngwanwara manogo de rod luang ngai kon te dialet kon ga ti gorkan lan medit so chicken lam to chicken go like they need your effort goro de lat tip down de kam yo gwata me ta down dong de ran let ke je ka social media ko ngai kon social media no te ga let ngona lat ke ten ba let ke te bej ade ju kule jogo na me jira me social media use this okay so che gorno bi ngar che gorno bi town bi nag bank ko ngaje ne to ngwan long tam dien ku can spend a telelat can quite quick how many hour do you spend a day god dana titin jiram money creating content gore lan me boom go lan me bej so it's easy she mala wika Facebook bu tai bi chupal so it need your time mata ke minene wal bakel lada video kel okay menene wal bakel lada video kel meteke menene da okay meteke menene diok okay ngaje japanya no tikon ki issues dung internet access beja nyok kon telecom ideas ti deran der lat de jalwan ka ja ke da lat ka da manan la de kula gor atikon ke ne to go long when to ngwanen wer bom til lwan ka lat but gwada dan de ke latin bai kana ko tel support meje kana de jogona na beje long kala da content lat ka social media ko gwan metalaji supporter teleji follower nobody care about you. Even when you ask for their help, they do not help you. So ngajen wo beje, ame beje long. Ame jaga ko ba video me beje lat ka kwi leri. Ko ngajen wo de ne diala kontela nuare, atila gan nuare ngajen wo de lat, no de can take a shop lo an mangwa. Ran take a telephone, right? So take a telephone, tag a telephone. So they let go online. Ame nyamagore de look. Show can site like there am la joga ante take it jogien wo wer ka gwada me and then binambio twine binambio lat no ala toto chicken go legitimate side na gor corner a YouTube a good place to work on, but it needs your hard work, it needs your effort content ku below the de latino ben kalenisha but mishi content she could create and hotel gwami bajino ka je YouTube tedi yenen gwas malana roch ka Nuer online TV channel nishang gwade shaga je jenya long but tele na itu gor ka ten dnn bo even my viewers who can decrease dnn domu gwinene wene to quarter talk they leave it. What is this ngutuogo ojin metele ji support den charge de gor anyok telan bana lat lora bang shile dan chebe penten so bana lede bumala talk na ba kon kulo gor community dan mekana mandan let kon kana ja kon nok tele dombo kon gor ke ja raina kon yal ci koru dan we dot ka Facebook ka TikTok ka Twitter ka Instagram kan go the content cha YouTube cha je pel ka YouTube michi tam latin de jinang pa de jinang run ko defend how you create your content meledne roine tin kon lade biga chulat ka dom gwa shibu ngwang ko la ring la ngwang la loy la ngwang den me ken tam do kon spend ka dwar melade telewe mi be channel bon yam gaje
I know most people they want to be musician, you know, ko jan lar dana cha je ke gwar kana ke je don't be a comedian no. But this company is the best company ever, YouTube. A company modere gwar, it just need your time, your professionalism. Man dana te ke jima luanga kalat, man dere luaglat, no. Alatinde ne ku community do deja grow kaje ku kon grow ni community ni na ne tama le ne ruai ni ka queen news ni right o bine kon biga te kamilin kan ga manana chuo cause in community lat je ka dupti goal so we can help our community de ka ruanten kon tok de kan kaling de kan cheng kon lat ka de kan ling so the to ka to goro de randere kan aj kwala goro je no ngwani Lära lära ye. Min lärde. Mina tamdulat ka YouTube. Lärna ka YouTube. Work on YouTube. Create your content. Anyok ngani mandana luke ka YouTube. And then you will grow. But mi tele duomi makuro reale keje. Tele time ka YouTube dong la gono biteka ka Facebook. China ite ko kien chika guiten kon let kenka tela duomi be pit ke jami bo niam ka ja pes du ojin buneden kon de te ka jan shana lomo tinta kampan na mo biga ngach eno angum let kena anyok not only and wodi leder kalat there's a lot of thing to do. It just need us to michiben ke niche chiben ke jamo ki project chi lelen wo blat be show based in man go along show share go no bikanwet. I can tell you yes I do music no lada music lada comedy ni man movie ni de lar titene chine kon chicken ke jek ke YouTube ko chicken gur chicken YouTube chicken use kane Facebook a lot am jogo jeno gwada titeno miti ka Africa no gweja no michite ka wit ko kien chike ejef chiwiten content cha allow monetization michite ten de jogo no tika kampana michiro da lot ka Facebook miti wit ko kien tika South Sudan tika Kenya tiki Ethiopia ti wujdan titin Rwanda ki wit ko kien to de jogo no shabelet keji en Facebook gore jen wo jender nam dere linka they time do dere west ke dere spend ke YouTube creating content like can Facebook do sorry YouTube do shabu grow up overnight like you're just sleeping titosh and you think that it will grow no YouTube gore jablat you have to work hard gore jablo di bilatan you have to do something okay so lere ma gore jen wo dere wakaye YouTube te ga tun wanda gore kaje gor jeno bi video on bukalade mi jiram la chuch don la gor nien okay don there go dey let their video nero 2 video 3 video there ka upload so that thing it will help you grow but mi tele duomi mon no don big titi bukalat keje tele duom bo niam keje I try everything ko ba I accept ke YouTube partner and it need hard work but me can let tele away Mubilet kaja. At the same time, logi community do. At the same time, YouTube be log bone. I can la come and tarif that is enough. But in tarif more, gorge and woderia le di long. Ko be jogda be jogda be jakula rep. But mila ngwang e jira mila ngwang. Social media is not for you. So mila jeno jin mukak be pur ka be ju chegan wale. I don't think I know jate na maga kon so. La dundu be la con pour and then be a watch be pit be a watch you know be a care and all that bakule check jenta dana take a YouTube da jinang per da jinang run so what I can say it kaneten kona dong liang karwane gwada me mi jira mi chidune che chop ka YouTube do cha jinno gwada mene no chitin kona gorga chikala let de jilwa ko dong de monetization dong de rejek and miti wienten ko ken dong de je come direction I can give you some tips how to grow your channel. Nema just we can when don't cha de ngajene te kokian and go ngumele roda. Okay.
mentor belar gwasame kwiri gamandan ale doran okay doran take a rict badge tideten and regan yam kwi korin kon lat korodian gwat and an en dakane kon nakane kon joike kare dorken shuine kon nin tema ke jan sisaname ken kon ken dor ken ka pur lo tela kak so ngai kon no na mo chon medit anyway ajana na go de lar de madiana momet ena ban nyo je kala rodien ngeda no makama jime laller kwi ko de ro nyok kam nyok ro ka gwech ano ngum balel ka oba grow kata ka social media so janda na go jana mo miti social media tele jilar den you should use that advantage ko bajilwak be ngaje no gori internet access you know to do this kind of work but it become easy gori jeno belet karun okay anyok bijena consistent ka one project dana shemek anajan ban jek mudadian